Nyuma y'ikiganiro navuga ko ari ikiganiro gikomeye cyane cyatanzwe na Agathe Kanziga, uyu ni umufasha wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana ari i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni ikiganiro cyagarutsweho n'abantu batandukanye, ariko nagira mbabwire ko ikiganiro ntabwo cyaje kumugwa amahoro, kubera ko abantu benshi batanze ibitekerezo kuri Agathe Kanziga. Hanyuma rero nyuma y'uko ibyo byose bibaye, ni makuru ki atugezeho muri aka kanya avuga kuri Agathe Kanziga nyuma y'icyo kiganiro rero yatambukije ku muyoboro wa YouTube hamwe n'uwitwa Willy Kabera. Ibibaye kuri Madame Agathe Kanziga nyuma y'imyaka igera kuri 33 yishe mu gihugu cy'Ubufaransa, ngiye kubigaruka mu kanya gatoya. Gusa mbere gato yuko mbigarukaho, ndabanza mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avuga mu buryo bw'incamake kugira ngo tubone kugaruka kuri iyo nkuru yihutirwa cyane. Reka mbabwire ko Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko Kinshasa na mama ko ya gatatu basubiye mu biganiro i Doha muri Qatar. Intumwa za Alliance Fleuve Congo M23 n'iza guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasubiye mu biganiro i Doha muri Qatar nk'uko byemejwe na mama ko ya gatatu. Ibiganiro byarukaga mu Gushyingo 25. Benjamin Mbonima, umwe mu bo ku ruhande rwa mama ko ya gatatu, yatangaje ko ibiganiro bikomeje kandi biri mu nzira nziza. Leta ya Kinshasa ntabwo iremeza niba yitabira ibiganiro kandi ntiyasubije BBC ku kibazo cy'ibi biganiro bishya. Umuvugizi wa mama ko ya gatatu we yemereye iki gitangazamakuru ko intumwa zabo ziri Doha muri biganiro byatangiye ku cyumweru. Biteganyijwe ko muri biganiro bishya habanza kurebwa aho ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bari barumvikanyeho mbere rigeze, ni ukuvuga protocole ya mbere n'iya kabiri. Iya mbere irekeye guhanahana imfungwa z'intambara, iya kabiri ni agahenge mu mirwano ari nayo igoranye cyane ndetse n'iya mbere. Ku kijyanye n'imfungwa z'intambara, mama 23 ivuga ko muri Kamena no mu kwezi kwa gatandatu ishize yahaye leta izigera ku 1400 ko itegereje ko leta irekura imfungwa zigera kuri 700 nayo yasabye leta. Muryango wa Croix Rouge niwo washinzwe igikorwa cyo guhanahana imfungwa. Haracyari izindi protocole rero zigera kuri 3 zo kwigaho muri ibyo biganiro, uretse ziriya ebyiri. Mu zindi harimo yerekeye ibibazo by'abari mu kaga, ni ukuvuga question humanitaire, birimo impunzi n'abavanwe mu byabo. Muri yo niyo hazigwa ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Ibi biganiro birimo kuvugwa rero mu gihe mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo hakomeje imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo n'abarwanyi batwirwanaho bakorana na mama 23. Hanyuma babwire ko mu yari makuru mu buryo bw'incamake tuhite tujya ku nkuru yacu tugezeho rwose muri aka kanya kuri Madame Agathe Kanziga. Babwire ko umusirikare wari uvuye mu butumwa bw'amahoro yishe umutoza wo muri gym wasigaye yita ku mugore we. Akababaro ni kose ku batuye mu gace ka Umoja muri Kenya nyuma y'urupfu rwa Afi Migasa, wari uzwi cyane nk'umutoza wa siporo mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri cyangwa se gym. Migasa wari ukunzwe n'abakiriya be kubera ubuhanga n'ubwitange mu kazi. Yagabweho igitero n'umusirikare wo mu ngabo za Kenya KDF wamushinjaga kugirana umubano wihariye n'umugore we. Amakuru atangwa n'abari hafi yaho ibi byabereye avuga ko uwo musirikare yaramaze iminsi avuye mu butumwa bw'akazi muri Somalia, aza kumenya amakuru ko umugore we yaba afitanye isano ridasanzwe na Migasa. Bivuga ko yamukurikiranye amusanga mu kabari kagurisha inzoga muri Umoja, aho havutse makimbirane yahise rero akurikirwa n'imirwano ikomeye cyane. Migasa yakomerekeye muri ubwo bushyamirane, ajyanwa kwa muganga ariko aza kwitaba Imana ari kuvurirwa muri ibyo bitaro. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Migasa ari mu kazi ke ka buri munsi atoza umwe mu bakiriya be imyitozo ngororamubiri. Abamuzi bavuga ko ayo mashusho asigaye ari urwibutso rw'umutoza wari ufite impano idasanzwe kandi wafashaga benshi cyane mu kubaka ubuzima buzira umuze. Urupfu rwe rwateye intimba abakiriya be n'abaturage bo muri ako gace, mu gihe inzego zishinzwe zatangiye kandi iperereza kuri icyo gikorwa kugeza amagingo angahe. Ni mu gihugu cya Kenya. Ikaze rero muri aya makuru ndaje kandi mbabwire mbere gato yuko wenda ndasoza iriya nkuru ivuga kuri Agathe Kanziga, ndababwira ku cyitwa Precise and Universal Launching System, n'imbunda itunzwe n'u Rwanda rwonyine kuri uyu mugabane wa Afurika. Yitwa PILS cyangwa se Precise and Universal Launching System, yahoze yitwa
Lynx ni intwaro ya rutura yohereza ibisasu bya rocket byinshi cyane icyarimwe, yahimbwe kandi ikorwa na Elbit System, icyahoze ari inganda za gisirikare za Israel IMS, kandi ikoreshwa n'igisirikare cya Israel ndetse n'ibindi bihugu birimo u Rwanda n'igihugu rukumbi cya Afurika gitunze izi ntwaro. Gusa reka tubanze tuganire kuri inkuru yo kuri Madame Agathe Kanziga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yari yagaragaje ko ndetse avuga ko agaragaza ibinyoma byuzuye mu kiganiro cy'umugore wa Juvenal Habyarimana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungire, nyuma yo kugaragaza ko ikiganiro giherutse kujya hanze cy'umugore wa Juvenal Habyarimana Agathe Kanziga cyuzuyemo ibinyoma no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Tariki ya 31 Mutarama 2026 nibwo ku rubuga rwa YouTube hasohotse ikiganiro Kanziga uba mu Faransa yagiranye no witwa Willy Kabera mu mwaka ushize. Humvikanamo ubuzima bwe kuva mu bwana, urushako rwe n'ibikorwa byaranze umugabo we. Habyarimana yatangiye kandi kwiba u Rwanda tariki ya mbere Kanama mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Kanziga yasobanuye ko bafashe neza Kayibanda kuko ngo umugabo we yamwoherezaga Dr Akingene Emmanuel ndetse na Colonel Risagatwa kugira ngo bamwiteho. Amateka agaragaza ko Kayibanda Gregoire yapfiriye ahantu hibanga yari afungiwe i Kabgayi muri Gitarama tariki ya 15 Ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu. Kuri Kanziga, Habyarimana yabajwe n'urupfu kuko yahoraga amwohereza umuganga we ngo amuvure. Ni ibintu byamutunguye rwose. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko iki ari ikinyoma gikomeye cyane kuko Habyarimana atigeze afata neza Kayibanda n'umugore we witwaga Verediane Mukagatare Kayibanda, kuko ukuri ari uko yabicishije inzara kugeza bishwe n'inzara nyine barapfa. Madame Kanziga yerekanye ko Habyarimana atagize uruhare mu rupfu rw'imfungwa za politiki Gitarama, ahubwo ko byamubabaje cyane nyuma yo kubimenyeshwa na Colonel Toneste Rizinde anakira imiryango yazo mu rwego rwo kuzihumuriza. Minisitiri Olivier Nduhungire yatangaje ko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko ubwicanyi bwakorewe abanyapolitiki muri Repubulika ya Kabiri bwakozwe hashingiwe ku ibwiriza ryatanzwe na Habyarimana ubwe, kandi ko yirukanye imiryango y'abishwe aho isubira aho ikomoka. Ati birazwi neza ko Habyarimana ubwe ari we watanze amabwiriza anatuma imiryango y'abo banyapolitiki bishwe ihungira muri Perefegitura yakomokagamo ibuzwa ku mugaragaro ukandagiza ikirenge i Kigali. Madame Kanziga yavuze ko Ababiligi aribo bahisemo kwinjiza mu gisirikare abakomokaga muri Ruhengeri, Gisenyi, Byumba na Kigali. Ati ibyo kuvuga ngo Kiganduga icyo gihe bari baje ari abasirikare cyangwa se kwiga mu ishuri y'abofisiye, ntabwo umuntu yavuga ngo byari Kiganduga, sinamenya kuko ati ibyo n'Ababiligi banabikoze. Icyakoze yemeje ko nyuma ya kudeta cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi yayobowe n'umugabo we mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu hagaragayemo ubwiganze bw'abo mu Ruhengeri na Gisenyi. Ku rutonde rw'abasirikare bakuru yatanze bariho icyo gihe batari muri izi Perefegitura barimo uwitwaga Ruhashya w'i Kigali ndetse na Simba w'Igikongoro. Uyu mugore yavuze ko nta zindi nzego zagaragaragamo ubwiganze bw'abo mu Ruhengeri ndetse na Gisenyi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, haba muri guverinoma, mu nteko ishinga amategeko cyangwa se inzego z'ibanze. Ariko Minisitiri Nduhungire agaragaje ko ibyo ari ibinyoma kuko ivangura n'itonesha ryagaragaraga no mu mashuri ndetse no mu mitangire y'akazi. Kanziga yirengagije byinshi by'ingenzi mu mateka. Minisitiri Nduhungire yatangaje ko ikiganiro cya Madame Kanziga ushinjwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kirengagiza ubugizi bwa nabi bwakozwe burimo ubwa Gikongoro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, ubwo muri za nshingano ati za Habyarimana wari ufite ipeti rya Lieutenant cyangwa se rya Capitaine. Yagaragaje ko Kanziga atigeze avuga ku bwicanyi bwakorewe Abatutsi mu mashuri muri Gashyantare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, kandi ko Habyarimana wari minisitiri w'ingabo yabugizemo uruhare ku kazu ati we ubwe yashinze afatanyije na basaza be n'inshuti ze kugira ngo bashakishe mu kugenzura inzego z'igihugu basahura igihugu bikize. Ati batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'Abatutsi. Ati nta jambo yavuze ku bwicanyi bwakorewe abanyapolitike mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani. Ati barimo umudepite witwa Fercure Nyiramutarambirwa, umunyamakuru Sylvion Sindambe ndetse na François Muganza wabaye minisitiri. Ati baziza ko bakomeje kwamagana
inyerezwa ry'umutungo n'ivangura rishingiye ku moko no ku karere ryateguwe na leta ya Habyarimana. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Kanziga yirengagije ubwicanyi bwateguwe n'ishyaka MRND bwakorewe mu bice bitandukanye by'igihugu mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ubwicanyi bwakorewe abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana tariki ya 7 Mata mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, bukozwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu biganjemo abari baturutse i Kanombe. Madamu Kanziga yagaragaje ko atemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ahubwo yabigereranyije n'intambara yabaye hagati y'abanyarwanda. Ati baba abahutu, baba abatutsi, baba abatwa, ninde munyarwanda wavuga ko atakomeretse, ninde munyarwanda wavuga ko atapfushije? Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko amagambo ya Madamu Kanziga agaragaza ko nta mpuhwe afitiye abarenga miliyoni imwe bazize jenoside yakorewe abatutsi bishwe n'interahamwe. Umuntu ati waremwe, mutwe waremwe n'umugabo we kugira ngo zizamuhorere. Abona ko bitangaje cyane kuba rero nyuma y'imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yemejwe n'umuryango mpuzamahanga icengeza amatwara. Ati nk'iri riri gutegurwa n'umuntu utavugwaho rumwe muri politike utuye mu Bufaransa. Ibyo rero byakomeje kugenda bivugwa kuri Madamu Kanziga. Mbibutsa ko Madamu Kanziga amaze igihe ubutabera bw'u Rwanda busaba ko yafatwa agashyikirizwa inzego z'ubutabera zo mu gihugu cy'Ubufaransa zikamuburanisha cyangwa se akaba yakwirizwa mu Rwanda. Ariko ubushinjacyaha buherutse kugaragaza ko buhagaritse gukora iperereza mu buryo bwa burundu kuri Madamu Kanziga. Uyu nguyu wari umufasha wa Juvenal Habyarimana w'igihugu cy'u Rwanda, nawe wari inshuti ya perezida w'igihugu cy'Ubufaransa witwaga François Mitterrand, ari nawe waje gufasha uyu muryango wa Habyarimana kuza guhungira mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma gato y'uko jenoside nyine yari itangiye mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ari intwaro ikomeye cyane twagiye tubona amateka yitwa PULS cyangwa se Precise Universal Launching System, yahoze yitwa RENSC MLR. Ni intwaro ya rutura yohereza ibisasu bya rocket byinshi cyane cyarimwe, yahimbwe kandi ikorwa na Elbit System. Ni icyahoze ari inganda za gisirikare za Israel AMS, kandi ikoreshwa n'igisirikare cya Israel ndetse ibindi bihugu birimo u Rwanda nk'igihugu rukumbi cya Afurika gitunze izi ntwaro. Nyuma yo kugura Israel Military Industries iguzwe na Elbit Systems muri 2018, hakozwe verisiyo igezweho kandi yongerewe ubushobozi ya RENSC bayita PULS, Precise and Universal Launching System. Ikigo cy'ikoranabuhanga mu bya gisirikare DTI cyo muri Thailand ubu gifatanya na Elbit System mu gukora version yo muri Thailand ya PULS yitwa D11A. Elo PULS ni indi version yo mu Burayi irimo kandi gukorwa ku bufatanye hagati y'ikigo cyitwa KNDS cy'Abadage kandi Elbit System hanze amaso isoko ry'Uburayi ishaka kwigarurira yifashishije ubundi bwoko bwa misile. Mu rwego rw'uyu mushinga byabiteganyijwe ko bisasu by'intwaro za GMLRS Guided Multiple Launch Rocket System cyangwa se misile za HIMARS High Mobility Artillery Rocket Systems zikorwa na Amerika zahuzwa n'ibisasu bya Elo PULS, ariko ubuyobozi bwa Lockheed Martin, uruganda rukora misile muri Amerika, rwanze kubikora. Muri Mutarama no kuva mu kwezi kwa 2023 Denmark yatangaje ko irimo biganiro byo kugura PULS zigera ku 8 zizajya zikoreshwa n'igisirikare cy'ubwami bwa Denmark. Gataho ngaho muri 2023 Minisiteri y'Ingabo y'Ubuholandi yatangaje ko izagura ibitwaro 20 bya PULS bigenewe igisirikare cy'ubwami bw'Ubuholandi, ndetse izambere zatanzwe muri uwo mwaka. Amasezerano yarafite agaciro ka miliyoni 305 z'amadolari yashyizweho umukono ku itariki ya 18 Gicurasi. Tariki ya 10 Ukwakira 2023 guverinoma ya Espagne yafashe icyemezo cyo gutumiza verisiyo ya PULS yakorewe mu gihugu muri gahunda ya SILAM. SILAM ni High Mobility Launch System, n'umushinga wo gukora intwaro zimukanwa zirasa rocket nyinshi cyane wa Espagne urimo gutunganywa n'amasosiyete yo muri Espagne Export ndetse na Escrabano kufatanya na sosiyete yo muri Israel Elbit System wo gukorera izi ntwaro igisirikare cya Espagne. Hanze y'Uburayi izi ntwaro zikoreshwa n'u Rwanda, Azerbaijan ndetse na Kazakhstan, kandi Peru iherutse gukoranya ikoranabuhanga rya PULS ngo izajye ikorerwa ku butaka bwayo. Ibi ngo byerekana kwiyongera ko gushaka izi ntwaro ku isi yose
nk'ubundi buryo buhendutse kandi bwiza ugereranyije na HIMARS zikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rwatumije Pulse 5 zikitwa Lynx muri na 7 zitangira kandi gukoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda kuva muri 2008. Nicyo gihugu cyonyine ku mugabane wa Afurika gitunze izi ntwaro. Israel yatangiye gukoresha Pulse mu gisirikare cya IDF mu gisirikare cya Israel muri 2020 ku izina rya Lahav. Ikaba ari intwaro ya Pulse yashyizwe kuri chassis y'ikamyo izwi nka HEMT Heavy Expanded Mobility Tactical Truck. Yatangiye gukoreshwa bwa mbere muri Gashyantare 2024 mu gihe cy'intambara ya Gaza. Ishobora gukorwa kandi ku buryo yatwara rokete zitandukanye muri pod ebyiri. Buri pod iba irimo rokete 18 zishobora kandi kuba rokete za 7 mm cyangwa se 160 mm large 160 cyangwa se rokete za Akilar cyangwa 8 2x4 za 306 mm za extra ebyiri 2x1 320 mm za Delira cyangwa se enye 2x2 370 mm za Predator Hawk zo mu bwoko bwa missile ballistique. Pulse ishobora kandi gutwara ndetse no kurasa drone za Sky Striker z'ubwiyahuzi, aho bivugwa ko ari ikintu kidasanzwe muri ubu bwoko bw'intwaro. Indege zitagira abadereva za Sky Striker zishobora kandi kuraswa mu ntera ya kilometero zirenga 100 kandi drone 6 zipakirwa mu munwa umwe nk'uko amashusho yasohowe na Elbit System abigaragaza. Izi ndege zitagira abadereva zishobora kandi gukurikirana igipimo kirimo kugenda bitandukanye n'izindi missile za Pulse, ariko ishobora no kugaruka no kugwa nyuma yo gushaka amakuru kandi ikongera ikoherezwa. Ngiyo Pulse n'imbunda cyangwa se n'ibisasu bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda ku mugabane wa Afurika gusa.